Oke teman-teman, kita kembali lagi di Ondel-Ondel Channel. Di pencarian mencari ondel-ondel. Ayo kita mulai teman-teman. Kita mencari ondel-ondel teman-teman. Oke. Di mana nih kita teman-teman? Oh, wow. Banyak pohon pisangnya teman-teman. Wow, banyak pohon pisangnya teman-teman. Oke. Kita mulai mencari teman-teman. Ada apa nih teman-teman? Wow, ada peti ternyata teman-teman. Ada peti teman-teman. Wow, peti apa nih teman-teman? Jangan-jangan harta karun nih teman-teman. Wow, coba kita lihat ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman. Wah, ayo kita lihat teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman. Wow, peti apa nih teman-teman? Wow, peti apa nih teman-teman? Wow, ternyata ondel-ondel pocong teman-teman. Ondel-ondel pocong ada di peti teman-teman. Coba kita lihat yang ini teman-teman. Wow, apalagi nih teman-teman. Wow, ondel-ondel juga teman-teman. Wow, ondel-ondel pocong di dalam peti teman-teman. Wow, oke. Ayo teman-teman, kita selamatkan aja teman-teman ondel-ondel pocong di dalam petinya. Oke, kita selamatkan teman-teman ya. Oke, kita selamatkan teman-teman. Oke, ayo kita cari lagi teman-teman. Ada nggak nih ondel-ondelnya teman-teman? Oke, kita cari lagi teman-teman ondel-ondelnya. Oke, coba kita cari ke sini teman-teman. Wow, nggak ada teman-teman. Wow, coba cari di sini teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Wow, apa nih teman-teman? Wow, ternyata ondel-ondel pocong juga teman-teman. Ondel-ondel pocong teman-teman, warna biru dan warna putih teman-teman. Oke teman-teman, ayo kita selamatkan juga teman-teman. Wow, berdua nih teman-teman nih, ondel-ondel pocong warna biru dan warna putih teman-teman. Ayo kita selamatkan juga teman-teman. Wow, oke. Wow, ayo kita cari lagi teman-teman. Ada lagi nggak teman-teman? Ondel-ondelnya kita cari lagi teman-teman. Coba di mana lagi ondel-ondelnya teman-teman ya? Wah, apa nih teman-teman? Wow, ini ada ondel-ondel pocong juga teman-teman. Wow, ondel-ondel pocong hitam sama ondel-ondel pocong warna merah teman-teman. Wow, oke teman-teman, ayo kita selamatkan juga teman-teman ondel-ondel pocongnya. Wow, oke, ayo kita taruh di tempat yang aman teman-teman ya. Oke, wow, oke teman-teman, pertualangan cukup sampai di sini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke.